inshuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje kugenda mbifuriza kuganeza nkomeje kugenda mbifuriza muri Imana ndetse n'ibyisha byayo kabisa nkomeje kugenda mbifuriza guhirwa neza ibintu bikomeze bigende neza cyane ubuzima buri kugenda neza cyane kabisa mukomeze mwishime kandi mushime kabisa mwishime birumvikana ni ngombwa cyane ni ingenzi rwose ni ingenzi kuba ibintu bimeze neza cyane kabisa iyi niyo cano ya mbere ku isi yose kugezaho amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi icyo nakumenyesha cyo iyi ngiyi niyo cano ya mbere kabisa yawe igomba kuba ikunyuze munyarwandakazi wamaze gukora subscribe ndabigushimiye nawe ugiye gukora subscribe akakanya ndabigushimiye kabisa nshimiye mwese kabisa mukomeje kugenda mudushyigikira mwese mukomeje kugenda mubana natwe mwese mwamaze gusobanukirwa ko iyi ngiyi ariyo cano ya mbere ku isi yizewe muzi kugezaho amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ubwo rero mugahita mubimenya kabisa mukabimenya kabisa rwose ibintu bimeze neza cyane kabisa ubwo rero nkomeje kugenda mbashimira iyi niyo cano ya mbere ukora amakuru avuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi aho tukuganira ku bakinyi by'umwihariko abanyarwanda bakina i Burayi bamwe baravukiye i Burayi babatekerezwa kugira ngo bazongerwe mu Mavubi bamwe baba baravuye muri shampiyona y'u Rwanda bakajya guhiga hanze y'u Rwanda nyine birumvikana ubwo rero abo bose nahangaha ugenda ubasanga kabisa ugenda umenyera amakuru yabo uko barimo bagenda bitwara kabisa ubwo rero ibintu bimeze neza cyane niyo mpamvu tujye kuba twagenda tuganira uyu munsi ku musore bita Ntwari Fiacre we na Kaizer Chiefs bitagenze neza cyane ikipe yagiye imuguza akayabo k'amafaranga menshi cyane amadolari y'ibihumbi 400 kabisa ariko ibintu nibyaza kugenda neza cyane ubwo rero Ntwari Fiacre ntagendetse kabisa nako nta nuva ntagendetse uyu musore yamaze kuba yasezera ku ikipe ya Kaizer Chiefs ese nukubera iki asezeye ese agiye kwerekeza hehe ibyo byose nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro ubundi we unkunde kabisa ukore subscribe kabisa ariko mbibutsa ko muri comment zanyu ndibuze kuzisoma ku musozo abasore nkaba Niyibizi Joseph nazibonye comment zanyu Niyibizi Joseph nakubonye Bizumuremyi Vincent Teofil Tuyizere Maniraguha Bernarde abasore benshi cyane nka Niyonizeye Jean Claude Teofile Tuyizere ndetse na Niyo Ondata Gode n'abandi benshi cyane mwese muri comment mwanditse mu kiganiro cyaherutse nazibonye kandi ndibuze bazisoma ku musozo w'iki kiganiro ubwo rero kimwe n'abandi mwese nyine mwese mudushyigikira mwandike comment muri iki kiganiro ku musozo kabisa ubone mukirakurikira ndibuze kugenda nazo nzisoma kabisa ibintu bimeze neza cyane reka twinjira muri umusore bita Ntwari Fiacre tumanze turebe ese Ntwari Fiacre ni muntu ki Ntwari Fiacre ni umunyezamu w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ni umwe mu bakinyi b'abanyarwanda bari kuzamuka ku rwego mpuzamahanga yavutse ku tariki 25 Nzeri mu 1999 avukira aho bita i Musanze kabisa uburebure bwe ni 1.94 akaba akinira ikipe ya Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo yatangira gukinira iyi kipe mu kwezi kwa Nyakanga 2024 aho yasinye amasezerano y'imyaka 4 azarangira ku tariki 30 Kamena mu mwaka wa 2028 kabisa uyu musore rero mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru uyu ni umusore wakuriye muri Academy Apel Intare Football Club azamugwa mu kipe ya Apel imutiza muri Marine imaze kumutiza muri yamanje guca muri APR biranga atezwa muri Marine ageze muri Marine nyine arongera agaruka ariko icyo gihe gifite amasezerano y'amana ariko Ntwari Fiacre yatangiye kugaragara mu kipe ya AS Kigali niho yigaragarije cyane aho rero yagaragaje ubuhanga bwe muzamu mu mikino 8 yakiniye iyi kipe yinjijwe ibitego 6 agira imikino 4 atinjijwe igitego icyo bita na kimwe iyo bita clean sheet kabisa uyu musore rero mu mwaka w'imikino 2023-2024 Ntwari yerekeje mu kipe ya TS Galaxy
yo muri Afurika y'Epfo, aho rero yahise yigaragaza nk'umwe mu bazamu beza muri shampiyona ya DStv Premiership yari hariya muri Afurika y'Epfo. Rero mu mikino 24 yakiniye ikipe ya Kaizer Chiefs yinjijwe ibitego 23, agira clean sheet cyangwa se imikino 9 yakinye atinjijwe igitego na kimwe. Yafashije ikipe ya TS Galaxy kurangiza shampiyona ku mwanya wa gatandatu no kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carling Cup. Ubwo ni igikombe cy'igihugu cyaraga muri Afurika y'Epfo. Ariko urumva ko nyine n'umusore umeze neza cyane ku kintu bitaga penalty yazikuragamo muri ikipe, yarayifashije nyine cyane ku rwego rwo hejuru. Nyuma rero yibiye byiza agize muri TS Galaxy, uyu musore Kaizer Chiefs yamusinyishije ku tariki 28 Nyakanga 2024, aho yatangiye nabi kabisa, yinjizwa ibitego bibiri mu mukino we wa mbere kabisa. Yakinnye imikino 5 gusa mbere yo gukomereka cyangwa se mbere yo kugira imvune ari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mukino wa gicuti wahuje u Rwanda na Nigeria. Uyu musore rero aho yagize imvune y'udutsi two mu vi kabisa iyo bita meniscus tears. Uyu musore rero iyi mvune kabisa, uyu mukino ntabwo yari wa gicuti, ndabyibuka neza. Uyu mukino ntabwo wari wa gicuti, bwari wa wundi u Rwanda rwatsinze Nigeria mu bari gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Nuwongo kabisa. Iyi mvune rero yamusabye igihe cyo gukira, maze bita Bruce Bvam afata umwanya w'umuzamu wa mbere kabisa, isa twara umwanya. Ntwari Fiacre rero ajya kugaruka, yagarutse nyuma ariko ntiyabasha kongera kubona umwanya uhagije akinira wo gukinira ikipe ya Kaizer Chiefs. Birangira rero ayikiniye imikino 5 gusa mu mwaka w'imikino 2024-2025 yisezo yose, yinjizwa ibitego 7. Nta mukino n'umwe yigeze arangiza atinjijwe igitego na kimwe, na clean sheet nimwe yigeze agira muri iyi mikino 5 kabisa. Nokaga ko ibintu byari bimeze, urumva ntabwo yari ameze neza, ntabwo yari aryohewe. Umusore Ntwari Fiacre rero ni umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nubwo rero atabonye umwanya uhagije muri Kaizer Chiefs, uyu musore rero agikomeje kwizera ko n'umutoza w'Amavubi Adel Amrouche, uyu mutoza rero akomeje kumwizera cyane, aracyakomeje kumwizera cyane. Uyu mutoza bita Adel Amrouche, uyu mutoza rero yavuze ko nubwo Ntwari atakinnye rero umukino wa nyuma w'igikombe cya Nedbank Cup cyara muri Afurika y'Epfo nyine bakinaga mu minsi yashize banatwaye, afite ubushobozi bwo kuba umuzamu wa mbere wa Kaizer Chiefs, ndetse ko yizeye ko azagaruka mu mwanya we. Ayo n'amagambo nyine y'umutoza Adel Amrouche wabivuze ubwo yaganiraga n'itangazamakuru kabisa, avuga yuko uyu munyezamu amwizereyemo kabisa, yizeye ko azakora byinshi. Uyu musore nubwo afite amasezerano y'imyaka 4 muri Kaizer Chiefs, hari amakipe yo mu Faransa muri Ligue 1 mu cyiciro cya kabiri mu Faransa, nandi yo muri Kazakhstan yagaragaje ko yifuza kumusinyisha. Ntwari rero ashobora kugenda muri iyi mpeshyi ya 2025 ashaka umwanya, aho agomba kubona umwanya uhagije wo gukina. Birumvikana uyu n'umusore ugomba kuba yagenda agira byinshi. Byo nibyo ngiye kubivuga hano no mu kanya nyine mbabwire uko byagenze, uko byarangiye mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Uyu musore rero ibihe by'ingenzi uyu musore yagize, yafashije ikipe ya TS Galaxy kurangiza muri shampiyona ya 2023-2024 ku mwanya wa gatandatu no kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carling Cup. Uyu musore yatsinze igitego kimwe mu mukino yakinye. Uyu musore n'umusore watsinze igitego, yatsinze igitego. Uyu musore
yatsinze igitego kimwe mu mikino yakiniye muri Kaizer Chiefs mu mwaka w'imikino w'uyu mwaka na 2024-2025. Kandi uyu musore yagize imvune y'udutsi kabisa two mu ivi, icyo bita meniscus tear, ari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bituma rero atabona umwanya uhagije muri Kaizer Chiefs. Uyu musore rero akaba kuri uyu munsi muri iki gitondo, ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, uyu musore muri iki gitondo amaze kuba yagenda asesa amasezerano, amaze kuhagenda asezera ku ikipe ya Kaizer Chiefs, ababwira ati mwarakoze kungura, mwarakoze kunzamurira agaciro, ariko ntabwo byavamo kuba naguma ahangaha ntakina, ibi ntago byakunda. Uyu musore rero Ntwari Fiacre akaba amaze gutandukana n'ikipe ya Kaizer Chiefs, aho agomba kuba kabisa uyu munyezamu w'ikipe cy'u Rwanda Amavubi agomba kuba yareba ahandi yerekeza kabisa, agomba kuba yagenda areba ahandi yerekeza kabisa. Nuko nguko ibintu bimeze, uyu munyezamu w'ikipe cy'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu munyezamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyine uko byagenda nyine byarangiye, uyu musore agomba kuba yatandukana n'ikipe ya Kaizer Chiefs, ubundi akareba ahandi hantu kabisa yakwerekeza. Nuko ko ibintu bimeze, benshi barimo baramwerekeza mu Bufaransa, baravuga ko nyine biravugwa ko agomba kuba yakwerekeza mu Bufaransa, ariko andi makuru nayo akavuga ko Nyamukandagira nayo yateretsemo kabisa bidi yayo, ubundi nayo ngo yiteretse kabisa, yiteguye kuba kwakira umwana ikamusubiza mu rugo, umwana yirereye n'ubundi. Andi makuru nayo akavuga yuko muri Kazakhstan hari ikipe naho zirimo zimyifuza kabisa. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba ese iyi sama iraza kwerekeza Ntwari Fiacre, ese Ntwari w'Abanyarwanda, Ntwari bimeze bite, arerekeza mu gihe ekipe. Nuko nguko ibintu bimeze Banyarwandakazi rero, nuko nguko ibintu bimeze kabisa. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba ese Ntwari Fiacre ari buze kuba yasinyira iyi ekipe, ese ni hehe agiye kwerekeza nyuma yuko asheshe amasezerano cyangwa se aseze kuri ikipe ya Kaizer Chiefs, kuko yamaze gusezera byo si igitangaza, yamaze gusezera. Ese uyu musore wakiniye Kaizer Chiefs imikino 5 gusa muri iyi sezo, uyu mwaka w'imikino, ese uyu musore ari buze kuba yakwerekeza mu gihe ekipe. Ni ugutegereza rero. Ndabibutsa ko Ntwari Fiacre muri ikipe ya Kaizer Chiefs nta bihe byiza yigeze agiramo, kuko hari n'umukino bigeze gukina ikipe iratsindwa, abafana bajya mu kibuga bashaka kumukubita, abapolisi barakiza, umusore aterwa amacupa, nyine ubona ibintu bitaryoshye kabisa. Mu ntangiriro ze rwose akihagera, nyine Kaizer Chiefs ni ikipe y'abafana pe, ni ikipe y'abafana nk'izi za Rayon zose. Ubwo rero Ntwari Fiacre ntabwo yahiriwe. Reka turebe ese urugendo rwe ruraza kumwerekeza, ese kariyeri ye iri buze kugenda imwerekeza he kuri iyi nshuro, ese kuri iyi nshuro uyu musore ari buze kwerekeza mu ekipe. Reka tubihanga amaso, ubundi mbabwire ngo mukore subscribe kuri wowe utarayikoraho, kandi nawe wamaze gukora subscribe ibuka gukora like, comment kabisa, kugira ngo n'iki kiganiro byacu nyine bikomeze bigende bigera ku bantu benshi kabisa. Nababwiye comment shani nyinshi cyane, wenda hari uwo bita Theophile Tuyizere yarabaza gati Amavubi azamagara ryari. Byari byo byose ntabwo bigomba kurenga uyu munsi. Uwo bita na Star ati John Marvin Kari bimeze bite? John Marvin Kari ikipe yamanutse mu cyiciro cya 4, ndakeka mwabibonye mu ntuza uko abakinnyi bitwaye muri iki cyumweru, nyine ndakeka kabagezeho iyo video, nabibonye nyine mwabyumvise. John Marvin Kari yamaze kumanuka ikipe mu cyiciro cya 4 mu Suisse. Wabita Manishimwe Samuel ati bazahamagara ryari? N'uyu munsi byari byo byose. Manishimwe Jean-Luc ati Amavubi azahamagara ryari? Ndakeka ari uyu munsi rwose. Habimana Jean Claude ati muzatugezeho amakuru ya Nyoni. Trey Nyoni nayo bagejejeho rwose, karahari, hari video rwose uze kuyishaka.
niyo dusenga Zashe ati aho niho tugiye kumenya ko utavuga ibihuha ni Heburiyara. Oh, ejo bundi ndi kuvuga abakinnyi b'Abanyarwanda bakina i Burayi bashobora guhamagarwa mu Mavubi. Navuze bashobora, ndakeka na Title niko ibivuga bashobora. Ubwo rero ntabwo navuze ngo abangaba nibo bazahamagarwa, oya, navuze ko aribo bakinnyi bashobora guhamagarwa. Bashobora guhamagarwa kabisa, uretse yuko aba basore navuze urutonde ubu ngubu hono nonsa nkaho nduzi ku bakinnyi bazaturuka hanze by'umwihariko. Aba basore mubona avuze harimo abazaza byo barimo, ariko abasore nk'aba Noam Emery ntabwo azaza kuri inshuro, abasore nk'aba Trezor Mike ntabwo bazaza, One Kamanzi ntabwo azaza, ariko harimo abandi benshi bazaza kabisa. Bitamani Shimwe Samuel ati Hakim Sahabo arahari mu Mavubi kabisa kuri inshuro arahari. Uwo bita niyo ndata Gode, ariko bita Nyandwi Elike yashyizeho udutima kabisa, tuvuga ati turabakunda cyane, natwe turagukunda. Niyo ndata Gode ati thank you so much, you are welcome bro. Niyo ndata Gode ati ryari bavandimwe mudufashe pe. Okay. Obita Theophile Tuyizere ati Olivier Kwizera bimeze bite? Olivier Kwizera ari gukina muri Arabia Saudite, ariko ntabwo yahamagawe kuri inshuro. Niyo nizeye Jean Claude ashyiraho udutima twishi kabisa. Niyibizi Joseph udutima twishi. Maniraguha Bernardin ati ujye utubwira anamakipe n'ibyiciro bakinamo. Nta kibazo rwose, nzi ko njya mbivuga. Theophile Tuyizere ati tubwire Amavubi ahamagara ryari. Amavubi aribuze guhamagara muri uyu munsi, kuri uyu munsi ntagendetse. Bizumuremyi Vincent ati ni mu kiciro cya kangahe uyu mukinyira uyu musore no. Nibizi Joseph ati kabisa turakwemera cyane. Yes, nanjye ndabemera byatari, ndabemera full. Nibizi Joseph ashyiraho udutima twishi. Nizo comment zanyu banyarwandakazi rero, nizo comment zanyu. Nawe kabisa, nawe muri comment kabisa watwandikira, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Nawe watwandikira muri comment kabisa, ibintu bigakomeza kugenda biryoha kabisa, biba uburyohe, ubuki kabisa, ubutamu. Ubwo rero twandikire muri comment, twandikire ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndabakunda cyane rwose, ibyo ngibyo byo mwarabimenyereye kandi murabisobanukiwe kundusha rwose, ko ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ubwo rero kora subscribe kuri wowe utarayikora, maze nawe maze gukora subscribe wibuke gukora kuri like, bundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, tubonane mu biganiro biri imbere. Ciao.